This is a clap to receive the word of God. Mwicare Imana ibahe umugisha. May be seated. May God bless you. Ku mirimo yose imaze gukorwa tuyongera amashyi menshi. For all what has been done, a round of applause. Turongera gushima Imana. We thank God again Iduhaye uyu mugoroba mwiza. for this good opportunity this evening Ikaba yadushoboje twese tukaba turi ahangaha. to enable us to be here this evening. Uko umushumba amaze kubivuga, As the pastor has mentioned, hari impamvu Imana yateguye iki gihe. there is a reason why God has planned for this time. Imana yateguye kugira ngo amaserire ahurire hamwe. There is a reason why God planned that cells would meet together Muri uku kwezi kwa gatatu, in this March. nk'umuyobozi wa serire cyangwa se abagize serire tugomba kwibaza noneho. As the leader of cell and cell members, we should ask ourselves, Kuki Imana yaduhuje? why did God put us together? Yaduhurije iki? For which purpose has He gathered us? Intego ni iyihe? What is the purpose? Aha niho tugomba guhishurirwa, niho tugomba kugira ubushishozi We bwiza should cyane. have an understanding and revelation. Rero turashima Imana kubw'uyu mwanya mwiza Imana yaduhaye. So we thank God for this good opportunity. N'ijambo, umutwe w'ijambo And the title of the word, haravuga ngo ubwenge n'ubushishozi biduha gukorera ku gihe. wisdom and discretion helps us to work in time. Ejo twashoboye kuganira hejuru ya ubwenge n'ubushishozi. Yesterday we discussed about wisdom and discretion. Twerekana yuko ari impano umwuka wera atanga, ubwenge n'ubushishozi. And we showed that this is the gift from the Holy Spirit. Ni nk'imbuto mbese umwuka wera atanga kugira ngo zibashe kudufasha muri urugendo dufite rwo kuba umukristo kuri iyi si It's y'ababaho. like the fruits the Holy Spirit gives so that they may enable us to live in this world. Twarabisobanuye, We explained it. twerekana nk'uko ijambo ry'Imana ritweretse, twerekana ikinezeza umwami wacu Yesu Kristo yakeretse abigishwa be. And we showed what pleases Jesus Christ, which He demonstrated. Twasomye Yohana ibice 4:35. We read in John 1:35 Tujya kuri 36 through 36. haravuga ngo mbese ntimuvuga yuko hasigaye amezi 4 isarurwa rigasohora? Don't you have a saying, still 4 months until harvest? Dore ndababwira nimwubura amaso murebe imirima yuko imaze kwera ngo isarurwe. I tell you, open your eyes and look at the fields, they are ripe for harvest. 36 Verse 6. Umusaruzi ahabwa ibihembo ateranirize imyaka ubugingo buhoraho, ngo umubibyi n'umusaruzi banezeranwe. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Reka uyu mugoroba ndagira ngo turaganira ibintu bibiri. This evening we are going to discuss two things. Turaganira ku kijyanye gukorera ku gihe, We discuss working on time, ndetse n'umusaruzi n'umubibyi bishimane, as well as the joy between the harvest and the harvester. Tubonye aya magambo twahere kuri Yohana ibice 4:32. In John 4:37, Twerekana haya magambo tumaze gusoma yaturutse. they show the origin of these words. Ni ikiganiro cy'umwami wacu Yesu Kristo yagiranye n'umugore w'umusamariyakazi. It's a discussion that took place between Jesus and the Samaritan woman. Aha bamaze kuganira niho yahindukiye yongera noneho kuganira n'iki n'abigishwa be. After this discussion, he also turned and discussed to his disciples. Yari amaze kunezezwa n'ikiganiro yagize. He had enjoyed his discussion. Cyabyaye iki? Umusaruro. That was beneficial. Yari amaze kunezerwa na target yari afite ko yagezweho, atangira kuberekana n'umutima we. He enjoyed that he reached his target and he showed his heart to them. Muvuge ngo amen. Say amen. Muvuge hallelujah. Hallelujah. Niba turi kumwe tuzamura If we ibiganza. are together, let's raise our hands. Atangira kunezerwa
n'igikorwa kimaze gukorwa. And he enjoyed the action that took place. None arababwira ati hasigaye, mbese ntimuvuga ngo hasigaye amezi 4 ibisarurwa isarura rigasohora. And he told them, don't you have a saying, still 4 months until harvest? abereka yuko we uko mubibona siko wabibona, ashaka kubaha amaso ye. And he showed them the way they were seeing things was different from his ways of seeing things. Bo barebaga uko Yesu atarebaga. They looked at things differently from the way Jesus was seeing things. Bari bafite amaso abereka ibindi, ariko Yesu aravuga ngo nimwura amaso. Yego mufite amaso, ndagira ngo mbahandi maso murebe ko ibisarurwa byareze. And Jesus asked them to open their eyes to see the fields because the harvest was ripe for harvest. Hallelujah. 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 Bari bafite amaso, they had eyes, ariko bari bafite uko bareba, but they had a way of seeing things. noneho Yesu ashaka kubongera andi maso areba inyungu z'ubwami bw'Imana. And Jesus wants to give them more eyes to see the benefits of the kingdom of God. Ayo niyo maso yashaka kubaho uwo munsi avugirisha. That's the eyes he wanted to give them at that time. He said, Iki giterane ndasenga mu izina rya Yesu, I'm praying that this ugira andi maso areba iby'ubwami bw'Imana, that you may have eyes that see the things of the kingdom of God. yego ufite uko ureba ibintu, Yes, you see a way you see yego things. ufite uko ureba serire yawe, Yes, you have a way you see yego ufite yourself. uko ureba akarere kawe. Yes, you have a way you Ariko see uyu your mugoroba district. umwuka wera guhumura amaso akwereke uko ugomba kureba iyo May the serire, Holy Spirit open your eyes this evening and give you eyes akwereke to see ibyo this ugomba way, gukorera muri iyo serire. and show you the things you should do in yourself. Umwanya ni mutoya turaza guhina. We have not a long time, so we did a summary. Umunsi umwe hari kwa gatandatu, One day it was Saturday. nari mfite gahunda y'amasengesho. I have a plan to pray. Turasenga ndangije njya kuruhuka. We prayed, and after I went to rest, Maze kuryama nduhutse, and after resting, mbona abantu bazamuye amaboko bose bahimbaza Imana bamaze gukizwa ari benshi. I saw many people raising their hands, praising Agatotsi God. kantaye gatoya, hari ku manywa. It was during the daylight, just after, Ako kanya ndakanguka. and then I woke up, Hangutse ati Mana urashaka kumbwira ngo njye kuvuga ubutumwa hehe? and I asked God, where do you want me to go to preach the gospel? Ako kanya ndahishurirwa. Then I got a revelation. Numva haruguru y'iwanjye bari gukina umupira. When in my neighborhood they were playing football, Ndagenda. I went Fata there, Bibiliya ndazamuka. I took my Bible, Ndavuga ngo ahangaha ngomba kuhavuga ubutumwa bwiza. I said I should preach the gospel here. Kagatabo ka amagambo ane I took y'ingenzi the little ndagatwara. book, 4 important words. Ndagenda ndicara aho abandi bose bari ndicara. I sat down Bari where mu mupira, they were looking at ntangira the kuba ari match, bicaye ako kanya. and I started with those who were sitting. Ntimuzi ikinzanye, Do you know what the purpose of my nje coming? kubabwira Yesu. I'm coming to tell you Jesus. Nje kubabwira Yesu. I'm coming to tell you Jesus. Nubwo muri kureba umupira munyemerera akanya gato gusa mbabwire uyu Even mugabo. though you are watching the match, give me a little time to share with you this thing. Sinabiteguye, I haven't planned for this. nta gahunda nararanye, I didn't have plan. ariko mu kanya gato mwuka wera arampagurukije. But in a twinkling, the Holy Spirit awakened me. Menya ko ugomba kugira umutima witeguye. Then you should have a heart which is Mukristo uri ready. hano ugomba guhora ufite umutima witeguye icyo umwuka wera akubwira ku bijyanye n'ubwami bw'Imana. Your heart should always be ready to listen what the Holy Spirit tells you about the kingdom of Ndabwiriza God. ako kanya barakizwa. I preach to them and they get saved. hanyuma abakinnyi b'umupira barangije nabo ndabegeranya mubanguke, ntabwo mbafata umwanya munini, namwe nimuze mbabwire ibya Yesu. Then even the prayers, when they finished, I invited them to come and I tell them about Jesus. Bose mbabwiriza ubutumwa bwiza, ngiye kubona mbona barakijijwe. I shared the gospel with them and they all got saved. Mugisha nagize nuko bari hafi yo mu rugo, mbereka mu rugo iwanjye. I was blessed that was near my home and I showed them my home. Muzaze kwa kangahe muzaze tubonane.
come this day and we'll meet. uyu munsi wa none seriri hari irimo abenshi n'abanyeshuri. Today the cell we have is composed of tumaranye nabo ndumva ari amezi 8 niba atari 9. Mama Passer ne kuvuga madame Mama Passer arabazi. Bava ku ishuri, they come from school, bava ku ishuri kuwa mbere bose bambaye uniforme, bakaza muri salo, mbere yo gutaha baraza bakagira batse bakaza muri serire bavuye ku ishuri. Uyu munsi wa none dufite 10 nabangahe sinzi president wa serire wanyibutsa president ari hari kuticaye hariya wabaye nuko ni bangahe 15 16 mukanya gato gusa. Uyu munsi wa none naratangaye ejo bundi turi gusenga mbona bose bavuga bari gusenga kandi baje batureba, ariko uyu munsi wa none basigaye nawo ubwo wagira batubasenga. They are praying. Imirimo ireze, imirimo igizitse hariya kuri seriri ya umurimo igizutse. The field is right. Kuba turiye umurimo ugizutse urenze ahasigaye no kumvira umwuka we rugahaguruka gusa. What you need is to obey the Holy Spirit. Duhe Yesu amashyi menshi. Hallelujah. 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 Rero Yesu arashaka yuko ugira umutima we. So Jesus wants you to have his heart. Aravuga icyishimisha n'ikinezeza. He says what pleases me. Mfite ibyo kurya mutazi. I have food you know nothing about. Ibyo kurya byanye no gukora ubushake bw'iyantumye no kurangiza umurimo. And my food is to the will of the one who sent me and to accomplish it. Abatumwe muvuge ngo amen. Say amen. Abatoranije bagatumwa hallelujah. Hallelujah. Hariya hantu tuye waratumwe. In the place where you live you send. Sina papa Simon si pasa It's not for Papa Simon or any other person. Sisi ya pasa wagutumye, hari wagutumye hariya hantu. There's someone who sent you there. Hari wakohereje hariya hantu. Someone who sent you there. Hari wagutumye hariya hantu ubwo ukubaza ngo mbese ufite uwe mutima, ufite umutima wa Yesu cyangwa ufite uwe mutima. And he's asking you which kind of heart do you have? Do you have the heart of Jesus? Yesu asuka umutima we mu bigishwa. Jesus pulled out his heart into the disciples. Icyambere ugomba gusobanukira kugira ngo ugire ukorane umurava cyangwa se ukorane umwete. The first thing you should understand to be able to work kugira umutima wa Yesu is to have the heart of Jesus. Kuko yaje gushaka icyazimiye kugira ngo come to seek the Lord. Agikize no ku munsi w'amateka azakizura. Ngiki cyamuza. The time of judgment. Icyakujyanye hariya ni ukugira ngo bariya bavirwe n'umucyo w'Imana. The reason you are there is so that those may find the light of God. Hallelujah. 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 Murava hano mwatwise mwese mujye kubyara mu izina rya Yesu. Pregnant and you will give birth in Jesus name. Akarere kagomba kubyara kakabyara kakongera kakumbuka. Niyo ntego y'igiterane. This is the purpose of the conversion. Seriri igomba kwaguka ikabyara kuko hari benshi Imana yahamagaye kujya kugirutse babyara ari benshi. Many people who are called to. Niyo ntego y'Imana nibwo bushake bw'Imana. This is the purpose and the will of God. Hallelujah. Hallelujah. Turasoma ijambo ry'Imana. We read the word of God. Abefesi igice cya 5. Ephesians 5. Murongo wa 14. 14. Nicyo gituma bivuga ngo usinzirewe kanguka uzuke Kristo abone uko akumurikira. This is why it said, wake up, O sleeper, rise from the dead, and Christ will shine on you. Nuko mwirinde cyane. Be very careful. Uko mugenda mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge. Be very careful how then you live, not as unwise, but as wise. 16. 16. Muchunguze uburyo umwete. Make the most of every opportunity. Kuko iminsi ari. Because the days. Kuko iminsi ari. Because the days are. Turemeranya namwe kuko iminsi ari mibi. Do you agree with them that turemeranya ko iminsi ari mibi? The days are evil. None ijambo ry'Imana rivuze ngo iki mu minsi mibi? So what is the word of God saying in evil days? Mu minsi mibi icyaha kiri kwiyongera mu minsi mibi. In evil days ducunguze uburyo umwete. Let's make use of that opportunity.
ducunguze uburyo umwete. Let's make the most of Abagize serire ducunguze uburyo umwete. the cell members. Use your time wisely. Muri iriya quartier hari icyo wakora. There is something you can do in your neighborhood. Hallelujah. 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 Ibi ndabibabwira. I'm telling you this. Perezida Kanuma no umuyobozi w'akarere. Kanuma Nanjye nabaye umuyobozi w'akarere. District president, and I also Mbere yuko nza kuba pastor hano nabaye umuyobozi w'akarere. Before becoming Ukuvuga ngo nzi uyu murimo w'amaseri ndawuzi cyane. the cell Uyu ministry. murimo w'amaseri nabaye umuyobozi w'akarere ka Remera. I was a leader of district. Hari gahunda twari twarapanze, twari dufite gahunda buri serire yose yari iyo gahunda twagenderaga umunsi ku. We had a plan and the whole district knew that plan. Naheraga kuri Sonatibe nkagiza Kimironko. I started from Murebe iyo paruwasi uko yangana. Sonatibe to Kimironko. See how big the Twagiraga parish veye was. buri kwa kumwisha w'ukwezi tugateranya turi amaserire tugakora amakesha twese hamwe kwa Papa Patrick Gakuba. And every end of month would meet. No kumuvandimwe wacu bizi Kibizi Desire. Twakoraga veye tugahura tugategura none agapede d'evangelisation tugategura bagatumira buri wese agatumira twarangira tukagira dute tukavuga ubutumwa bwiza abantu bagakizwa serire kiyongera karere kakiyongera tukabyara andi maserire. We would meet in the overnights and then evangelize, and then we would grow and multiply. Ibi bisabye umutima. This requires the heart. Bisabye umutima. Requires the heart. Umuyobozi serire bisabye kumenya ngo mbese ndi gukora iki, ugatangira gutekereza ku mirimo ya serire mbere y'igihe. Ntabwo bayitekereza muteranye, uyitekereza mbere y'igihe ukagira umutima wo gutegura nkuko dutegura ndetse gahunda y'itorero ryose. It requires working proactively and plan accordingly. Ugategura ugatekereza. Thinking about what you are going to do. Twagiraga gahunda yo gusura buri komite, twagiraga gahunda yo gusura buri serire tukayisura. The committee has the plan to visit each cell, and we had that plan. Birakenewe rero kuvugurura no kumenya ngo mbese nkora iki igihe kiri kugenda niki nakora. It's needed then to see what you can do. The time is passing. What can I do? Nta mwanya wo kurangara, ni igihe cyo gukora. To be gukora. distracted. It's a time to act. Hallelujah. Hallelujah. Abanyumva muvuge ngo amen. Say amen. Tuvuge ngo hallelujah. Hallelujah. Rero ducunguze uburyo umwete kuko iminsi ari mibi. Let's use our time wisely because days are evil. Hari ab'Imana ishaka kurokora biciye mu bushake mu kuboko kwawe. There are people God want to save through you. Hari ab'Imana ishaka gukiza uhagurutse. There are people God wants to save only when you wake, you stand up and walk. Ejo nababwiye ndangiza nsoza. When I was concluding yesterday, I told you. I told you about Philip, the evangelist. Tubona Filipo mwuka waramubwiye ngo haguruka vuba. The Holy Spirit told him to get up quickly. Haguruka wihute urarebe iriya gare uyikurikire. Go and see the chariot. Iriya gare urikurikire. Follow the chariot. Arahaguruka. And he woke up. Mu guhaguruka yahawe imbaraga n'umwuka wera. And the Holy Spirit empowered him. Imagine to follow a chariot that is. So when you get up, there are other powers that support you. That's why Jesus told his disciples, when you go, don't mind much about what you will say. When you reach there, the Holy Spirit will tell you what to do. What the Lord wants for you to get up and act. And then God will act. Get up very quickly. Have a heart of standing up very quickly. Say amen. Hallelujah. 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 It means he wants them to open their eyes and see.
ntimwemere yuko amaso yanyu atabona. Murebe aho ibihe bigeze, murebe, mushishoze murebe. Consider the times and use your discretion. Murebe ko ari mwe mufite umuti. See that you have the answer. Nujya ahantu hose mu yandi magambo yashaka ngo saisissez toute opportunité, ikintu cyose singira. In other words, she was telling them to seize each moment. Hallelujah. 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 Ijambo ry'Imana tubwira ngo, the word of God says mu mubwiriza igice 9 umurongo wa 10, Ecclesiastes 9 verse 10, umurimo wawe wose werekeje amaboko yawe ukora niki? Ukora niki? Ko mutavuga ukora niki? Umurimo wawe ko mutansubiza. Umurimo wawe mushiroka. Umurimo wawe bahisemo imirimo cyangwa bavuze yose? Nukuvuga ngo umurimo wawe wose werekejeho iki? Amaboko ukora niki? Whatever your hand finds to do. Kuko igihe atari icyawe. Because time is not yours. Igihe ntabwo ari icyacu. Time is not ours. Igihe ni icy'Imana. Time belongs to God. Chunguza uburyo umwete. Use your time wisely. Umurimo wawe wose werekejeho amaboko ukora niki? And whatever your hand finds to do, you do it with your mighty. For in the realm of the dead, kuko ikuzimu aho uzajya ntabwo ujyayo none, uracyakora. In the realm of the dead, hallelujah, not going there now. Abagikora mu izina rya Yesu, hallelujah. Still acting, kuko aho uzajya, because where you are going, nta mirimo, there is neither nta working, n'imigambi, nor planning, uzahabona. You will find there. Haba no kumenya cyangwa se ubwenge. No knowledge, no wisdom. Ntabwo hari abakeneye imigambi. They don't need plans. Ntabwo hari abakeneye ubwenge. They don't need wisdom. Hari abakeneye kumenya. At that place they don't need knowledge. Ukeneye kumenya ni wowe ukiriho. You're the one who still needs knowledge. Ukeneye imigambi ni wowe ukiriho. You're the one who still needs plans because ukeneye ubwenge ni wowe ukiriho. You are the one who needs wisdom because you are alive. Impamvu ukeneye ibi bintu uko ari bitatu. The reason why you need these three things. Nuko hari icyo Imana igambirira kugira ngo ukore ukiriho. Because God wants you to do something while still alive. Muyandi magambo kuba uriho mwene data ariko. In other words, the fact that you are alive. Kuba Imana ikikubeshejeho. The fact that God is still nukugira ngo ukorane umwete umurimo yagusigiye kuri. Is that for you to work diligently the work He has given you. Hari umurimo Imana yagushinze gukora ukiriho. God has appointed you a work to do while alive. Mwira mugenzi wa hari umurimo Imana yagushinze ukiriho. God appointed a work to do for you while still alive. Kurinda majana ikurinda ijoro ikakurinda amanywa nukugira ngo usohoze icyo yagushizemo. That's why He protects you day and night so that you may accomplish His purpose. Ntabwo ari abaganga wahuye nabo. It's not a matter of the doctors you've met. Suko utari kwicwa na accident. Or not because the accident wouldn't kill you. Imana yacyagushyiraho. God is still protecting you. Ikaguha kugira ngo ugire imigambi. So that you may have plans. Kugira ngo ugire kumenya. And you have knowledge. Kugira ngo ugire n'ubwenge. And wisdom. Bizakorera Imana yacu kiriho. To serve your God while alive. Abakiriho muvuge ngo amen. The living say amen. Niba mukiriho muvuge hallelujah. May the living say amen. Muyandi magambo investment Imana yakoze mu buzima bwawe. In other words, the investment the Lord has done in your life. Investment Imana yakoze muri wowe. The investment God has done in you. Nagakiza yashize mu buzima bwawe. Is the salvation He has put in your life. Ako gakiza yaguhaye rero. His salvation He has therefore given you. Kagomba kubyara umusaruro ukiriho. Should be beneficial to Him while you are alive. Abari kunyuma mvuga hallelujah. Say hallelujah. Agakiza wahawe. The salvation you receive. Kagomba kubyara. Should be multiplied. Umusaruro w'ubwami bw'Imana. And should give a harvest for the kingdom of God. Buri wese afite uruhare kuzamuka kwa serire. Each and every one has the contribution in making the cell. It's not only the president. Buri muntu wese hari icyo Imana yamuhaye kugira ngo serire ikure. Each one has been given something by God for the cell to grow. Kugira ngo akarere kaguke. For the district to expand. Buri wese hari afite uruhare muri ubwo bwami bw'Imana. Each one should take part in that.
mugomba kujya mwicara hamwe mukaba ngo intego yacu ni iyihe. You should sit together and say this is our purpose. N'icyo umwuka wera duhatira gukora muri iki gihe. What is the Holy Spirit compelling us to do in this time? Araduhatira gukora iki muri iki gihe? What is the Holy Spirit compelling us to do this time? Hanyuma then umwuka wera akaza mu migambi mwafashe. The Holy Spirit will come into the plans you take. For us to take to use that wisely. So first you have to wholeheartedly walk with Jesus. Because you can't do nothing without Jesus. Following Jesus wholeheartedly. John 15:5. Hadushiremo Yohana. Nije muzabibu namwe muri iki? I'm the vine. Muri amashami uguma muri je nanjye nkaguma muri we uwo niwe wera iki wera imbuto nyinshi. If you remain in me and I in you, you will bear much fruit. Kuko ari ntacyo mubasha gukora mutagize mutse. Apart from me you can't do nothing. Ntacyo. Nothing. Amasengesho kuguma kuri Yesu. Praying and clinging to Jesus. Seriri kagira gahunda y'amasengesho. And the cell should have a prayer. Ahoraho. Continuously. Yaba ari veye. Be it yaba amachesha. Yaba ari online yo aho mwakora ariko gahunda ikabihari. And that plan should be regular. Seriri kagira gahunda y'inama. Cell should have a meeting time. And you should know he will want to be after time and pray for them. And the plan should be known. And the committee should have that plan. It's not just meeting. The church such as without leadership it would be chaotic. So the cell is a church that should be purified and organized. The cell is a ministry, a work of God that should be prayed for. Buri wese ukamenya nutaje ukamenya ko ataje n'impamvu ataje. And you should know whoever is present, even the reason for those each one should do the work for which the Lord has called them to do. If you are listening, say amen. Say hallelujah. It's the service of God as Kimisagara. Yo abanyumvise bwira mugira ngo serire ni paroisse nka paroisse ya Kimisagara. Is a parish in the same way as Kimisagara. Igicaniro hagomba kuba hari n'igicano hariya muri serire. There should be an altar of prayers in the cell. Umurimo wari wose uko abungarura rwanywa. And any work which is not prayed for each work is find resistance. Don't think things will just come and you will find those who get saved because you fall. One of the things the enemy fight against is the family as well as the family. So don't think that it will just come. You should stand up and contribute. Use your time. Make the most of your time. It's an important thing. Knowing what has been given to you, the talent that was given to you, and the work that was given to you, and you do it joyfully, and you do it in joy. Nubaza umwuka wera ndashaka kumenya uko serire yanjye nzayiyobora yita kuri serire yawe umwuka wera nkuko yita kuri paroisse ya Kimisagara. When you ask the Holy Spirit how you should lead your cell, he will take care of the cell as he takes care of yakorera muri serire yawe nkuko yakorera muri paroisse ya Kimisagara. He can operate in your cell in the same way he can operate in Kimisagara. Niyo mpamvu hagomba kuba gahunda. That's why there should be a plan. Umwuka wera kabibona akabona ko mubifite ku mutima. And the Holy Spirit will see that you have him in his heart. And that you have a plan.
nabibona atyo azakora umurimo muri When serire. he sees that, he will act. Mu gihembwe gikurikiraho turi muri serire week In the tuzabona next ibitangaza quarter, in the kubera serire iki week, we will wamaze find- kwemera yuko ijambo ry'Imana rivugurura rikuvugura We rikavugura. find miracles because we have allowed the word of God to renew you. Niba turi kumvuga If we are haleluya. together, say amen. Abanyumvise muvuge ngo amen. Say amen. Filipo arahaguruka arirukanga. And Philip stood up Sanga and ran igare. away. Ageze asanga Took her to umugabo the chariot. nta nubwo yari yamubwiye ngo dore musangeyo urasanga ari gusoma igitabo. Arriving there, he met a man and he was only ageze ordered ku to igare land. asanga igare umugabo afashe iki afashe umuzingo w'iki w'igitabo And the man on the chariot was having a scroll arimo arasoma Yesaya 53 and was reading Isaiah 53. arimo arasoma Yesaya 53 And was reading Isaiah 53. harimo aravuga ngo nuko baramukubise And was saying he was beaten. ngo ntiyari afite ishusho He had no beauty yo gushimwa. or majesty. Aramubaza ngo ibi bintu uri gusoma urabyumva? He asked him, do you understand the things you are reading? nabyumva ne ntawabimbwiye. How can I understand it when no one has explained to me? kandi mumenye neza yuko yari avuye i Yerusalemu avuye mu minsi mikuru i Yerusalemu. And remember, he was coming from Jerusalem from the feast. aramusobanurira ibi ari gusoma ko byahanuwe kandi ko bikaba byarasohoye mu mwami wacu Yesu Kristo. arabimusobanura neza. And he explained to him that what he was reading was prophesied. amaze kumusobanurira amugeza no kubatizwa mu mazi menshi. And then he also led him to being baptized in arangira water. ngo none se kumugeza ari nguri amazi ngariya. And he told him, there is water. What should prevent me from being baptized? The Holy Spirit has already organized it. He only needs you to stand up, otherwise he had the whole plan. The Holy Spirit has always organized your neighborhood. And the fields that are right there. And even those that will be ripe next year are there. May God help us. Hallelujah. Hallelujah. Say hallelujah. Glory to our God. Amen. Amen. When you leave this place, you will be like someone from a training, or like a soldier from Gako. Tell your neighbor, be like a soldier from a training. Be like a soldier from a training. And when you go back home, do the work you've been trained to do. Hallelujah. Hallelujah. Say amen. Hallelujah. Say hallelujah. The Lord Jesus was led by wisdom and discretion. He meeting Nicodemus, and when they met, Nicodemus went to see him during the night, and he was a Pharisee, and he said, Lord, surely no one can do these things apart from the one from heaven, about someone being sent by God. I'm telling the truth, Nicodemus. Without being born again, you cannot inherit the kingdom of God. Unless you're born again, you can't inherit the kingdom of God. Can I go back in my mother's womb and be born again? He told him how he should be born again, and the wisdom enabled him to kumenya gutuma amenya Nikodemu wariwe, and he managed to know who Nicodemus was. And when they were discussing, he knew who Nicodemus was, using the word of God and his wisdom. Nikodemu akizwa uwo mwanya amenya yuko and Nicodemus was God saved at that very time, and he knew that he wasn't saved. Wisdom and discretion or knowledge
help us to work diligently. Ikindi Another thing twavuze that we said, tugiye gusenga. we are going to pray. Sinshaka kurenza amasaha. Don't want to go beyond the time. Twavuze ko tugomba kugira ubuzima hamwe na Kristo kugira ngo twumve umutima wa Yesu. We should live with Jesus or fellowship with him to understand his Bibiliya heart. tubwira ngo atoranya bariya 12. The Bible says he selected the 12 kugira ngo babane nawe. so that they may live with him. Kugira ngo bagire batse To do what? babane nawe. To live with Maze ajya him. batuma. So that he may send them. Ntawe yabatoranije He did not choose them kugira ngo so that abatume. he sent them. Icyambere bagombaga The kubana first nawe. thing they needed to live with him. Bakararana nawe. They spent the night with Bagasangira him. nawe. They ate together. Bakamwumva. They listened to him. Bakamwitegereza. And they looked at him. Bakumva umutima we. They understood his heart. Yarangiza akagira ati akabatuma. Then he would send them. Ngizi imbaraga zacu. This is our Kubana na power. Yesu. Living with Jesus. Sabana na Yesu. Fellowship with him. Warangiza akagutuma. Then he will send you. Kuko uzagenda ufite umutima wande Because umwami you wacu will Yesu have the Kristo. heart of Jesus Christ when you go. Icyo ni icyambere. That's the first Ni thing. icyambere umwuka wera duha. The Holy Spirit gives Icya us. kabiri. The second. Nuko Yesu yabamenye aravuga ngo ntibishoboka yuko mwaba bahamya bo kumamya. Jesus said, you can't be my witness. Mugomba guhabwa umwuka wera. You should be given the Holy Spirit. Mugomba guhabwa imbaraga z'umwuka You wera. should be given the power of the Kugira ngo Holy mubashe Spirit. gukora icyo mbatumye So gukora. that you may do what I'm sending you to do. Si ibyanyu kubyo kumenya igihe. It's not for us to understand Ariko times. umwuka wera nabamanukira. But when the Holy Spirit comes Muzaba abagabo bo upon kumpamya. you, you will be my witnesses. Uhereye i Yerusalemu, From Jerusalem, i Yudeya, Judea, i Samariya, Samaria, kugera ku mpera to y'isi. the ends of the earth. Icyo ni izindi mbaraga ziguha kumenya gukoresha igihe. This is a small power enabling you to use your time wisely. Petero amaze kwakira izo mbaraga, After Peter received this power, ntabwo bicaye, they did not sit and ntabwo relax. baruhutse, They did not rest. ntabwo bagize umwanya wo They kwitekerezaho. did not have time to think about themselves. Bagendaga mu birorero hose mu midugudu. They used to go in all the villages. Izo mbaraga nta handi bazivanaga. They did not draw this Ni power imbaraga from the z'umwuka areas. wera It's the zamubashoboza. power of the Holy Spirit that enabled them. Dukeneye imbaraga z'umwuka wera mu izina We rya need the Yesu. power of the Holy Spirit in Jesus' Nimwakire name. imbaraga z'umwuka wera muri iki Receive cyumweru. the power of the Holy Spirit. Nimwakire guhembuka muri iki cyumweru. Receive revival this week. Nitwakire imbaraga z'umwuka wera. Receive the power of the Holy Spirit Adushoboze gukora uyu murimo to mu izina enable rya us to Yesu. do this work in Jesus' name. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Imbaraga z'umwuka wera. The power of the Holy Nizo Spirit. zakwibutsa. They will remind you. Nizo zatuma ukanguka. It will awaken you. Nizo zatuma ubishyira ku mutima. It will make you have it on your heart. Ukirirwa wahagira. And you will be panting all the day. Ukirirwa wishimiye kujya muri serire. And you will be joyful to go to the Ukabwira cell. izindi gahunda uvuga muceceke mfite gahunda n'Imana And you will yanjye. silence all other programs because of the plan you have with God. Ukajya gufata indi gahunda And we'll take wamaze another gusobanukirwa ngo iyi gahunda iraruta gahunda yo kuwa mbere. After understanding that this plan is more important, but the plan I have on Mwuka mind. wera nakwemera kujya muri iyo gahunda kuruta kujya muri sere uzagenda. When the Holy Spirit allows you to go in that plan before he said, Ndavuze go ni there. mwuka wera nakwemera kujya muri iyo gahunda yawe. If the Holy Spirit allows you to go in that plan you have, Akavuga ngo iyi gahunda ugiye kujyamo nayo imeze nk'iyo muri sere and say uzagenda. the plan you are going to attend is Ariko similar to the same one. ntusobanukirwa agaciro But when icyo you ugiye are gukora muri sere, understanding the value of what you are going to do in the cell, kari ukwagura ubwami bw'Imana. that which is to Kwari extend the umurimo kingdom of w'Imana God, ukomeye cyane. which is the important work of God. Ubiha agaciro mu izina rya Yesu. Value it in Jesus' name. Hagaciro amateraniro yo muri serire mu izina rya Yesu. Value the meeting Bwira in mugira the ngo cell in Jesus' hagaciro name. Tell your serire. neighbor to value Ibyo yourself. mbabwira ndayikunda cyane. I'm telling you this because I Iyo love the cell nabonetse so muri much. serire umuyobozi wanjye nguriya cyangwa se papa, Even when I miss ndandika the cell, nkabandikira kuri groupe I sindi write them buboneke and tell them kubera impamvu iyi I ni want to ariko be ngomba kuba available muri for this serire. reason, but I should be in the cell. Serire. Cell.
serire niho dutoreza abantu. That's where we train people. Serire niho twereka abantu uburyo ki bagomba kwitwara n'uburyo ki bagomba. That's how we train children how they should behave. Muyiha agaciro mu izina rya Yesu. We should value it in Jesus' name. Muyiha agaciro serire mu izina. Value it in Jesus' name. Duha agaciro serire mu izina. Let's value it in Jesus' name. May it shame you for the fact that you meet feel that God has despised you. Hallelujah. Hallelujah. I'm telling you this as the pastor of the church. A visitor cannot understand how the cell works. But I'm telling you this as someone who knows, as someone who understands how the standing of the Hallelujah. Extend Jesus' name because we have the Holy Spirit. Say amen. Is the one who gives an image to things the one who calls things that were not to be. Is the one who creates something and if your was formless, may it have a form and an image in Jesus' name. Call the Holy Spirit in yourself, and He will give you to give birth. Mary to be pregnant and allowed her to give birth. Is still doing so today. May God do good to you. May God do good to you. I want to call the cell leaders and ask the pastor to pray for them, to give them new power, new anointment, to be revived. I want them to come forward, but time is passing. I felt that they should be prayed. And may they stand up where they are. May they stand up where they are. The cell leaders. Tubasengere. Dutuje twese while still, ndagira ngo buri muyobozi wese atekereze. May each leader think. Ijambo ry'Imana riravuga ngo intare ntabwo yatontoma itabonye umuhigo. The word of God says a lion cannot roar without finding a prey. Shaka kuvuga ngo ijambo ry'Imana tiriza ryururuka ngo rizira ubusa haba hari impamvu. Meaning the word of God cannot come in vain.
there is a reason. Ino mwanya wo gusingira no kumenya ubushake bw'Imana, The time to seize and know the will of God. kandi bigahera ku mutwe. And it starts from the head. Nagiye nkurikira umuyobozi wa coordination Papa Simon ko yavuze. I followed the words of Papa Simo. Nakurikiye umuyobozi wa departement Pastor Celestin And the department leader, Pastor Celestin. kuva ejo atangira. Yesterday when we began, Bagiye bavuga buryo iyi selile week they talked about this cell week. igomba kuba igaragara mu impinduka zitangaje. That there should be different and amazing change in this cell week. Yanabishimangiye yaravuga ngo inshusho ko barayibona, He also emphasized that ni they iyi can ngiyi see the twifuzaga picture. kubona. This is a picture we wanted to see. Abayobozi bacu, Our umukozi leaders w'Imana wabwirije and yabitinzeho. the servant of God who preached emphasized on that. Amavuta atemba aturutse ku mutwe. The anointing flows from the head. Agira ngo muri iyi selile week So in this cell week, buri muyobozi wese w'akarere, umuyobozi wese wa selile each district and cell leader yizere kandi yakira impinduka mu believe mibonere, mu iyerekwa, mu mikorere, Mwuka Wera mwereke change in ikigomba the way they gukorwa work, and the muri Holy uyu Spirit mwaka wa show them what should be done 2025. this week, this year, 2025. Kandi ndagira ngo wisengere we wenyine, May you pray for yourself uvuge ngo Mana, ntabwo ari impanuka kuba nije wabaye umuyobozi w'akarere, and say, Lord, it's not an accident that I am the leader of ntabwo ari the impanuka kuba district. narabaye umuyobozi wa selile It's iriya, not an uyivuge n'izi. accident that I am the leader of this Ntabwo ari set. impanuka kuba Mention narabaye its muri name. coordination. It's not an accident that I'm in coordination. Nditeguye gukorana nawe, I'm ready to partner with kandi you mpereza uburyo bushasha bwo and gukora, give me a new way of working. mpereza iyerekwa rishasha. Give me a new vision. Reka mbabone mwese muzamura amaboko musenge. Let's all raise our hands and pray. Wisengere wenyine, Pray for yourself. ko ntacyo Imana yakora idaturutse ku mutwe, idakoranye na leadership. God can do nothing without passing through the head. Mana yo mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, turakwereka abayobozi bose bahagaze, abari hano ndetse n'abandi batabonetse kuri uyu munsi, abayobozi bose b'uturere, abayobozi bose b'amaselile. Mana, aba nibo wahisemo kandi ntabwo wibeshye, buri wese wamuhisemo mu gihe cye, kandi uramubwira ngo narangaze imbere y'umukumbi. Niyo mpamvu uyu mwanya tuzamuye ijwi ryacu Mana, tukwereka buri wese ku giti cye, uturere twose dufite ko tungana, amaselile yose uko angana, impinduka zikomeye. Haleluya. Ijambo ryawe riratubwira ngo nashakashatse kugira ngo ndebe ko haboneka nibura umuntu umwe twakorana kugira ngo nkize igihugu. Uwo muntu ushaka ntabwo ari uwo ari we wese, ni umuyobozi. Iyo ushaka guhindura ibintu ushaka umuyobozi, iyo umubonye byose birahinduka. Uyu mwanya Mana, aba nibo bayobozi washatse kandi barabonetse, barahari. N'uyu mwanya bahagaze barimo biyemeza kukubwira ko uyu mwaka wa 2025 barahari. Reka Mwami ubahereze amaso mashasha, ubahereze kumva gushya, ubahereze imikorere mishasha, ubambike imbaraga zindi nshya, ubakoreshe mu buryo butangaje, namaze ababitegereza n'ababona Mana bamenye neza. Ijambo ryawe ryaje
ryise lile week, umunyabwenge uzi gushishoza azamenya gukoresha igihe cye neza. Reka bamenye uyu mwanya babayebo abayobozi byenda undi mwaka n'ibindi bihe sibo bazaba bayobora, ariko mu gihe cyabo bazavuge ngo Mana twasohoje ico wari warodusabye gukora muri Kimisaga. Urakoze kandi ijambo ryawe riratubwira ngo ntabwo ari amaboko si n'imbaraga, ni kubw'umwuka wawe wera. Umwuka wera ahagararane nabo abashoboze ico wakoze nubwo cyagaragara ari gito kigire impact ikomeye. Mana turanabasabira kugira ngo ijwi rya ryumvikane mu babayoboye, nibazaza bababwira, nibabaganiriza, nibabaha icerekezo, reka ubahereza amavuta yo kumvirwa no kubahwa no kumva ko abo bayoboye bose bishimira ibyo babasaba gukora. Uhagararane nabo kuko Mana ntibashoboye barashobozwa, tidushoboye twese turashoboye, maze byose ubikorere kugira ngo icubahiro gikomeze kuba cyawe. Ibizabarwanya byose ubirwanye mu izina rya Yesu. Ibibahesha umugisha byose bihabwa umugisha. Urakoze kuri Imana yumva kandi igakora. Umugaragu wawe akoresheje turamusabira umugisha, komeza umuhishurirwa kugira ngo abigikoresho cyawe. Uyu mwanya n'abaje bose bumvise iri jambo ushimwe mu izina rya Yesu ko bagiye gushira mu bikorwa icyo ijambo ry'Imana ryatubwiye. Urakoze kubyumvise ubikoze, tuguhaye amashimeshi, tuguhaye n'impundu nyinshi kuko uri Imana yumva kandi igakora mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Reka twese duha abayobozi bacu amashimeshi cyane. A round of applause to our leaders. Kubashoboza. Mwakoze. Thank you. Turashimira umukozi w'Imana, Imana yakoresheje iminsi Thank the ibiri. servant of God he's used for the past 2 days. Tuzaba dufite undi muvugabutumwa. We'll have another evangelist tomorrow. Azaba ari n'umushitsi. And will be a visitor. Turi kumwe n'umuvandimwe Didier kuva muri Zion We Temple. have Didier from Zion Temple. Ni uzakora kuva ejo. He will the one who will serve from tomorrow. Kuwa kane no kuwa gatanu. For the first day and muzakomeze muze. Continue to come. Kandi ababivuze mbere babivuze mwitabiriye muri benshi. And those who mentioned before said Wanshimira mugenzi wawe ukamubwira ngo came in a good number. Imana yo mwijuru ibagirire neza. May they good. Kubw'umwihariko akadushimira umwana wacu mukongomani. More especially let's thank our Congomani amashimeshi cyane. We a round of applause. Mwana wacu turagukunda kabisa. We love you so much, dear son. That's true. Tampani ruti yindi yewe. There is no gift above all other gifts. Narebye ukuntu Kanuma yayoboye. I saw how Kanuma moderated. Ubuhanga bw'igitangaza. Great wisdom. Kozi w'Imana ukomeye. A great servant of God. Kugira ngo aririmbe nkawe ntiyabishoboka. But if I asked him to sing like you, he wouldn't manage. Rero turi umubiri bamwe n'amaboko, So we are the body, some are arms. Bakaze neza twagushimiye. You're welcome. We thank you. Nibongera kuguhamagara uzita. When they call you again, you will respond. This is your home. No muri Foursquare ni iwanyu. And Foursquare is your N'amatorero home. yose mu Rwanda ni And iwanyu. all churches in Rwanda are yours. Ikorere umubiri wa Kristo. That's how the body of Christ works. Turabashimiye cyane. We thank you so much. Ikindi rero tugiye kwakira We also going to bagomba welcome gufata icemezo cyo gukizwa. the people who have taken the decision to get saved. Ariko wewe waje bagutumiye utarakira Yesu. If you were invited or you just came Hari yourself, ikintu ciza kingana no kwakira Yesu. Mureba abana b'Imana. is there any better thing than receive Christ? See the children of God who are here. Ukeneye kuba umwe mu muryango w'abana b'Imana. If you are here and you want to be one of the family of God, and to born of God, wazamura ukuboko kwawe tukakubona. raise your hand so we may see you. Imana ibaho umugisha. May God bless you so much. Abandi bari hari inyuma muri hehe muzamura amaboko. Raise your hands. Abazamuye amaboko. Those who raise their hands, stand up so we may see you. Asante bana bacu muhaguruke cyane. Thank you, dear children. Yes. Mubongera amashimeshi cyane. A round of applause to them.
reka batambuke hano imbere come forward. babasengere abavuga butumwa n'abakozi The b'Imana. evangelists and the servants of God, pray for them. Reka babahobere abavuga butumwa Greet nimuze them. Come forward. nimuze. Come forward. Yes, Imana ibagirire neza. Dusabe n'iteraniro guhaguruka. And let's ask the Bababwiye ko congregation to stand turangiza up. saa 2 ariko tutangiye kuza turenza. Ejo twararengeje n'uyu munsi. Yesterday we went past time and even today. Ariko I'm sorry. But we are Bizera ko sorry. indi minsi turatugeza saa 2. For other times will be Reka babakiriza concluded agakiza. at 8. Nimba nawe ukiri mu ntebe waza. If you are still sitting, you can come forward as well. Reka rero tubatureho umugisha w'Imana barimo Let's babakiriza bless agakiza. them as they. Mana urakoze. Thank you, Lord. Tugiye gutaha We are going utahane to back natwe home. Go with us. kandi umugisha wawe uduherekeze. And may your blessing byiza mu ngo accompany zacu. us and receive good in our N'ejo hands. tuzongere duhure tunezerewe. So that we may again to meet Ababakiriye tomorrow in joy. agakiza. Those who received your Mana salvation, ni wewe wenyine iyo bakwizeye the one, only the one when they believe in. ijambo ryawe riravuga ngo bahinduka abana b'Imana. Your word says they become the children of Bandukure God. mu gitabo c'urupfu You write them off the book of death and put them in the maze book of life. icyubahiro n'ishimwe bikomeze And kwibisana may glory and none n'iteka praise ryose. be to you Kubwa Yesu. today and forever. In Jesus' name, amen. Murakoze Thank musuhuzanye you so much. Greet each kandi other. n'amahoro ya Kristo naheshe. God bless See you. you tomorrow.